Kapitan Inteng! Ay, nagrigat ti bumakot, Maray. Nagsakit dagito'y tumengkaw. Ay, uray siyak nga ron, Maray. Ay, nagsakit mo to'y sikat ko. Marigata nakpaikit din adumanon ije paradaan. Ay, agpaili kaya. Un ko mga ron, Maray. Inakman igatangan ni Badong ko iti maintenance na. Ay, paya-paya mo na ni Kwarog. Tapno ison ti umay dito'y ayan mo. Ay na, Maray. Nabanuga kon nga agpay-payapay. Di namit kayat ti umay. Di na kayat ti kwarta. Sana balay, asidagmatan dita paradaan. Anusa kon ati dumanon dita. Kabailam nga rod. Ay un, Maray, kabailakpay. Ininayadag ti magna. Bakit atalagan ni Marito yang anya? Win nga rod. Nagbuntugan amag na. Adanda ni saan nan amayas kaw dagiti saka na. Ay, sa bagay, saan lang nga iso, Mare. Uray data kat bakit tamutan. Jak pa'y aklunan dayta, ah? Sika ata ko nam asaan kan ang makabigbig no saan ka nga ganti para. Ay, puno dayta, Mare. Kat sika ngay, kunam nga dan sa mutan kabkabaw mo. Basit pa'y laeng. Saan unay? Ay, kat dagitan dagiti ibagbagada asinyalis iti panagbakit kan panaglakay. Ay, nakadanon matlangan ni Marito yang ije paradaan. When ay makalugan matlaangan. Chip, inanat ko yung tiaglugan, no? Apay nga ipasam kanya, sika ati mangilugan. Sikaan? Apay nga siyak. Sino nga'y tinakapila? Aglugan nakman. Chip, ilugan mo ni Nana Tuyang. Jak ngarod kayat. Na, agpinpin na to dun kayon samag. Ay, sana mabalin nga aglugan kay ti tricycle ka. Mabalin ka day. Apay asaan, Kwaraw? Kurang ti tornilyo ti tricycle ka. Aglugan kalangan iti sa balay. Aglugan naman. Oh, Chip, balasang nagpintas. Wow! Itulod na ko na. Ay, siyak ti mangitulod ka, Miss Siksay. Ay, di na ko na, Chip. Ay, sika Kwaraw. Kunak man no kurang ti tornilyo day ta tricycle mo. Ha? No balasang ti aglugan, kompleta. Sa anak-anak kapan ijay ilay ba daw? Taapay. Awan pagluganak at tricycle. Agpili dagiti driver iti pasaheros da. Agpili da? Saan da kayat no bakit ti aglugan? Ngem no balasang ay saus alistuda. Ay, matitikas tagar aramidin da. Talaga maday. Nasken ama ireklamo dagita. Uray padasam, saan da ka akayat nga ilugan? Nang runa no agpilay-pilay ka. Anay. Apay nga agan anday ka manan, Inteng. Di mo makita alimtig ti sakak. Anay. Ay, kat no nagtangkan mat ngamin ti ulom. Imbagak alikli ka mon ti agsida iti papaitan. Ngem ipapilit mo matlata. Mas ka na mapanak iji ilay. Ada meeting mi kahit. Kunam mat anasakit day tasakam. Mapanak lata. Meeting nga ron. Ada mo't di tricycle ni Kwarog apagluganak. Ay, kangarudan aglugan. No kayat na ka nga ilugan Na, apay kumasaan. Kit angkel nak. Ngamen, saan na nga inlugan ni Marituyang? Saan siguro ngagpaili Adda nga min mangmangeg ko asayang guseng. Anapili iti pasaheros dagijay at tricycle driber dito kabildatan. Maysa ni Kwarog. Nulakay kan bakit kanaw, saan dan akayat nga ilugan. Chip, insamot kapitan day ta sumungad. Wang, isaw. Ngam, apay ngay, nakasarukod matang. Pilay samot tan, Chip. Ay, wang, apay ngay, nakasarukod na talagan.
Andaytan, aglugan ang jeep. Nauna yan. Nagrigat din dumanong dito yung paradaan. Apay ang kail? Nakasarukod ka matay. Nasakit nga rin ti sa kaka. Ay, kasi ka kapitan? Ang damiting may ilay. Itulod nak. John, sikat imang itulod kan kuana. Sikat kayat namang itulod kan kuana. At taururay ka pa sa heroes kao. Di balasang. Balasang manan? Napintas ka de? Siksay. Kaslagi pa sa heroes kumatlangi di kalman. Ay, talaga siksay. Sino nga timang itulod ka niya? Siyak ngamin kapitan. Agawid akon. Ni Chip ti agpasada ita. Anggal, nalukay ti tornilyo da ito'y tricycle kao. Mangkita ka langan iti sa bali pagluganam. Apay ngay kapitan, imbati na kamutan ni Kwarog dita paradaan da. Limo kay kano ti tornilyo ti tricycle na. Idadabalas ang aglugan intulod naman. Day takot ti parikot kadagita tricycle driver. Agpili day ti pasaheros da. Apay nga akas na ti aramid da. Ay, saan laan namin sa napasamak day ta? Namin adon, kapitan. Uray damagam ka ni Marituyang. Agpilay-pilay ak nga main. Nasakit ti sa kakanay. Ay, unay matdagitan, kapitan. Mapadasak matlangan ti madan iti girlfriend. Apay anak ko namday ta, Chip. Puro nagpipintas dagiti mailuglugan ko pa sa hiraw. Huwag nga rod, Chip. Nagsisiksida pa'y. Armak ton jay may sakadakwata. Sino nga iti kayat mo, Chip? Diya ka pintasan da, Uray sakmat Dagiti mailuglugan ko babalasang. Agpili aktumatan kadakwada iti armag. Kaslagid dantan taon amadan iti girlfriend, John. Lakit di Chief. Kaano dan tumangatan nga umay lumugan, dagiti nagpipintas sa babalasang. Padaanan talata, Chief. Sige, aguray tan dito'y paradaan. Di mo kunaan, ipada kan kundi inting agpilay-pilay matan, pari ba dong? Saan agpilay-pilay, Maray? Agin pipilay aklaing. Ang kaslapod numot napilay ka. Inakman pun ka no pudnumot lang jay bagbaga dagiti tricycle driver nga agpili da iti iluglugan da. Ay, kastamot ti kunada, paray. Ang jakpay ngamin napadasan tinaglugan. Agin pipilay akman, tamapan ko panagnakan. Asinaw, tinakapilang agpasada ka na kayaw. Ni Chip Kwarog, tataba daw. Anya, Chip Kwarog nga ibagbagayo, mate. Sika lang arudain. Ay, kwa, itulod nakman di hospital, tay paagas ko man dito nasakit asakak. Chip ka no. Tataba daw. Aglugan ka lang iti sa bali at tricycle. Tapay Kwarog. Apay, di na kaya't nga ilugan. Naikat nga minti tornilyo da ito'y tricycle kao. Na! Kasano ak magkapagpaagas ngay? No saan dakmat niya itulod iti hospital? Ingka ni Jay sa bali aparadaan ti tricycle. Ijay kan nga aglugan. Ado tinagagat nga agitulod ijay. Ha? At dapat ay sa bali aparadaan di tayo? Ada! Ijay! Na? Ay nagadayan! Ibaundak pa ilang ijay! Katkastoy lang nga rodo niya, pilay-pilay ak! Naikat nga ro ti tornilyo ti tricycle kao. Ha? Ay kat pairotamon Ay, sana kaskarina. Narigat na pairutan. Nay, papa na Marituyang. Di taman barangay hall, Maray. Adda nga ta dita ni Kapitan. Ne, kada apay katawanan ngay. Inak man ireklamo dagita at tricycle driver. Apay Maray. Agpili da nga rod iti pasahiraus. Ay wun, Maray. Saan la si katagreklamo? Adu pa'y akabarangayan tayo. Ha? Ireklamok at talaga dagita, Maray. Ay kumapan ka na. Ay, una yun ta nagrigat ti dumanon dito'y barangay hall. Nagrigat ti magna.
Kadumanon kalata, Mari. Amo matasyak ti sumungsungad, Kapitan. Agpilay-pilay kamot gayam akas kanyak, Mari Tuyang. Ay, gagangay ti bumakot, Kapitan. Ay, wala. Sana talaga maliklikan dahi ta mapasama. Umay kuman ireklamo dagiti tricycle driver dito barangay tayaw. Ay, agtugaw ka. Takas lagpada ta iti reklamo. Ay, di da kaya tagilugan iti bakot. Ay, puno, Mari. Nangruna no agpilay-pilay akas kadata. Kasano nga, Kapitan? Kasano tayo alalakay kan babakit nga darikrik naan na? Day tangarod kahit. Nasken ama bagbaga am idaa. Ay, aramidak day ta. Taada ka na nagreklamaw. May mayat numanayunan tayo pa'y kuma. Mas ad-adu tayo. Ken napigpig sa tireklamo tayo. Ay, pudno gayam ti bagbagam, Tuyang. Pudno talaga. Anya apod naw ngay bagbagam. Agpili ti pasaheros dagiti tricycle driver, Kunak tumot kang ka. Pinadas ka o tinapan naging lulugan. Kat di da kaya tagilugan iti lakay ng agpilay-pilay. Iso nga inreklamok idan. Ha? Nagreklamo kan? Uy, kini Kapitan. Iso amapan kamutan. Mapan ka agreklamaw tapno manayunan dagiti agreklamaw. Ay, kasta? Ay, mapanak man nga rod agreklamaw. Wen, inkan. Kunakon kat nga daka dito'y balayaw, pare. Maliman di nagawid akaon. Amok, pare. Iso nga imaya kon dito'y balayaw, tadya kon maipabigat pa dito'y areklamaw. Anya klase a reklamo day ta. Kaslamat laang di reklamo ni Tuyang ko, Anya day jay aya. Di mo kunain analipata mon, pare. Ay, sandali lang. Linalagip ko. Ay lakay ka na talaga, pare. Agkabaw kan. Ay, saan nakagkabaw? Excuse me po. Apay nga ibagam tikas ta. Ay, malagip ka. Di reklamo na. Adagiti tricycle driver. Ay, wala, amok. Reklamo ni Marituyang dagita at tricycle driver ta napili da iti pasaheros. Correct, pare. Iso data. Iso mo ti reklamo? Wayne. Agpapada tayo matgayam iti reklamaw. Angam, kasano ngay, pare? Kat kaanakamat ni Kwaraw. Anya kumaita. Amangan no di mo denggan ati reklamo, may. Takaanakam kat nga road. Ure ka anakak. Sakti makam mo. Ay no nagbasol. Ay rumbang nga madusa. Ure ka bagyak. Sige man nga road, pare. Kita manutong palam na itang bagam. Asus, Chief. Nagreklamo dagiti tattao kini Kapitan. Apay no nagreklamo da? Da tayo at tricycle drivers tin reklamo da. Anya? Agpilpili tayo kano iti pasahiraws. Pudnumit nga main. Saan tayo akayat nga ilugan dagiti lalakay kan babakag? Ti kayat tayaw, dagiti babalasa nga nagpipintas kan nagsisiksay. Ibagam day takin ni Kapitan? Sana ka mabutang, Uncle ko, Mike. Kita mo, paypayapayan natin ni Kapitan. Mapantay iti ayin na. Umuna ka na. Ayaw pa mami nakakadwa tayaw. Tamapantay uji barangay haul. Saan kayo ngagbutang? Sakti makamu kada kayaw. Uncle ko ti Kapitan. Na kayo amin at tricycle driver. Kapitan. Listen to me. Kapitan, dumag kami. Di ka madanagan. Uncle ko dayta. Makakaungat ni Kapitan, Chip. Kita ang tirupa na. Saan kayo ang mabalin nga agpasada dito'y barangay Kabildatan no agpili-pili kayo iti pasaheros? Isuda lang nga, Uncle. Sana kakaraman dita. Apay nga. Saan nakaraman ni Chip Kwaraw? Sana kakaraman. Amin kayo! Ure si Kwaraw. Apay nga, Uncle. Kat Uncle ka, Mike. Awan kinabagyan dito'y. Madusa kayo amin kat karaman ka Kwaraw. Ha? Kinapudno na
Nadagdag sa ti panusa ngem dagiti kakadwam. Ay, apay mo't nga, Uncle. Mati-ati kasta. Tatabadaw, may kaglugan ay. Saan ang aglugan? Tamok anapili kayo iti pasahiras. Ay, sanitan. Mabutang kami kini Uncle Kao. Dinusa na kami. Nagmulta kami di munisipyaw. Ay, rumbang laeng. Nagpili-pili kami kanupay iti pasahiraos. Sanda kami nga ikan iti prangkisa mi ngagpasada. Isu nga may kan tatabadaw. Aglugan ka. Pilitin na kitin niya aglugan. Di talagang bangkag ko ba't ti papana? Uray Ket gaputa senior citizen ka. Libre kan. Ha? Kasjay? Ay, aglugan ang aro din. Ay, libre ko naman ha, Bobso. Bobsi! Naglugan kan dita tricycle ni Kwarog, Maray. Wala. Napanak ngamin gimulpi itilako kitay ka. Kahit anya ngay timako na. Saan damutan nga agpili-pili iti pasaheros? Bagkatanda pa yan dagiti karga. Mayat nga rod ano kasta, Maray. At dapay discount no senior citizen. No pilay ka pa ya senior citizen. At daman ng discount mo. No awan ngipon mo. Mas manayunan ti discount mo. Nungay aggabaw, Maray. Ay, dakdakkel ti discount mo, Maray. Wan mo saan? Amangan no libren. Ay na, Kwarog. Saya atin nyo ti makilangan kadagiti pasaheros yo. Tapno saan da kayo nga ireklamo. Ala, sige! Diton! Tinagibusan ti sabalipay aparang! Dito'y drama tayo! Kapitan Enteng! Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Puclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Sound effects Jun Rebutazo. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 Kenda ito'y istasyon. Agyaman kami iti kay panagdangan.